Aziz Tursunbayev'di kollayıp. Aziz Atakoy saylanır. Azizeke Tursunbayev'e doğmuş veremiz. Azizken kolda beremiz. Azizbek Tursunbayev'di şaylaymiz. Atakozy Azizbek Tursunbayev'di şaylaymiz. Azizbek'ini kollab quvvatlaymiz. Azizbek Atakozy kollaymiz. Azizbek Tursunbayev biz bulardı qo'llab quvvatlaymiz. Tursunbayev'ni saylaymiz. Azizbek'ni saylayman. Azizbek'ni şaylaymiz. Aziz akeni bağlab saylaymiz, qo'llaymiz. Aziz Tursunbayev'ni qo'llab berganga tayyormiz. Aziz Atakoy qo'llayman. Aziz Atakozyevичке doğuşumu beremiz. Azizeken qo'llaymiz. Aziz akeni qo'llaymiz. Azizken şaylaymiz. Azizbek Tursunbayev. Qo'llaymiz, daha qo'llaymiz. Aziz'de daim şaylaymiz, şaylab yürüyemiz. Aziz Tursunbayev'di doğuş beremiz. Biz daim Azizbek Tursunbayev'ni qo'llab kelganmiz, dag'ında qo'llaymiz. Azizni deputat qilib shaylab oladi. Azizbek kunga ovoz beraman. Bardig'i qalov menen qo'llaymiz. Xudo qalasa shu saylovimiz bilan shaylaymiz. Shu Azizekeni xudo qalasa shaylaymiz. Azizekega ishonamiz. Biz murundan shaylab kelganmiz, dag'i shaylaymiz. Tursunbayev Azizbek Atakozyevичке doğuş berүүнүн тартиби менен тааныштырабыз. 28 ноябрда шайлоо тилкесине барганда 2 бюллетень берилет. Бир мандаттуу округтан талапкерди тандоого багытталган бюллетендеги 5 номурду тандап, маңдайына белги коесуз. Ар бир добуш аманат. Тандоодон жаңылба. Азизбек Турсунбаев, элдик депутат.